arratsalde guztioi, eta eskerrik asko bai fisikoki eta baita virtualki mailinguru honetan parte hartzen ari zareten guztioi. Nire izena da Markel Urbano, eta nire Gipuzkoako diputatu nagusia. Eta nahi tokatzen zait pixka bat, sarreratxo bat egitea mailingurarena, kokatu zein dan alde batetik bere mailinguraren helburu nagusia, bere tituloa bera, ez? Da izango litzateke Europako itun berdea Gipuzkoaren eraldaketarako giltza. Beraz, hitz nagusia dira eraldaketa Gipuzkoa neurrendi baten eta baita ere Europa mailan eraldaketarako agenda horrekin gure lurraldean nola lortzen dugun. Esan beharra daukagu, mailinguru honetan Europako itun berdearen kokapen orokor bat egingo dugula hasteko, ez? Ikuspegi orokor hori planteatu, baina nahi dugu baita ere Gipuzkoa esaten nuen bezala kokatu agenda guzti horretan. Eta gainera hori Gipuzkoa gure lurraldea itun berde horretan nola ari den kokatzen hori aztertzea, ez? Beraz ikuspegi orokorra eta tokian tokikoa ere planteatzea guretzako funtsezkoa da. Esan, guk orain dela urte batzu 2016an ja jarri genuela tresna importante bat gobernantzarako izena duena etorkizuna eraikiz. Eta etorkizuna eraikizen helburu nagusia dela hain zuzen ere gure lurraldearen gobernantza eraldatzea, batipat hiritarrekin konexioa egitea eta batipat baita ere agenda berri bati baita ere ekitea, ez? Gure esaten nuen bezala izaera nagusiak etorkizuna eraikitzen dira alde batetik gobernantza ireki eta kolaboratiboa martxan jartzea, baina gero baita ere Gipuzkoako komunitatea baita ere indartzea eta baliatzea besteak beste herritarren partaidetza baita ere sustatzeko herri politikatan. Orduan, hori martxan jarri genuen baita ere agenda politiko berri gure lurraldean eta zenbait gai arlo bihurtu zaizkigu ja eguneroko. Zibersegurtasuna dela, hizkuntza berdintasunaren arloa dela, desberdintasunari nola aurre egin, arazo global izanik baita ere gure lurraldean, mugikortasun berriari nola aurre egin, aldaketa klimatikoari, arlo guzti hori, agenda hori martxan jarri duen orain dela urte batzuk modu intensibo batean, eta esan beharreko dugu baita ere etorkizunarik izen hasieratik konzentu nagusietakoa dela justu garapen jasangarria. Orduan, arlo horri ematen diogun importantziak markatzen du pixka bat hasieratik legealdi hau eta legealdi honen enfokea. Gertatzen dena da, hasita segituan, etorri zitzaigula pandemia, COVID-19, eta horrek baldintzatu zuela guztiz gure politikagintza. Eta hor ikusten da, krisialdi sozio-sanitarioa martxan jartzen zaigula, eta horrekin baita ere soziala eta ekonomikoa. Arlo guzti horietan, izugarrizko olatu etorri zaigu, guztioi, eta baita ere guri Gipuzkoan, eta hor ikusten dena da, arazo globalek eragiten digutela baita ere zuzenean, bete-betean guri lurralde txiki izanik, eta tokatzen zaigu eta daukogu beharra arazo global horiei tokian erantzuteko. Eta beraz, erantzun horiek definitzeko estrategikoki guretzako lan hori funtsezkoa da. Orduan, esaten nuen bezala, eraldaketarako prozesu guzti horiek bizkortzen joaten diren neurrian, baita ere COVID-19arekin, lehenago genituen agenda eta gai nagusiak oraindik ere zentzu gehiago daukate. Eta arlo horretan aldaketa klimatikoaren agendak indar berezi dauka, orain dela gutxi, atzo ez dalima dauker, Nazio Batuetan esaten zuten nola atmosferako CO2 porzentaia edo konzentrazio hori areagotzen jarraitu duela nahiz eta COVID-19ak ekonomiari kolpea handia eman, baina mundu guztian prozesu hori indartzen joan da eta mantendu egin da, beraz, arlo hori oraindik ere indar gehiagokin daukagu mahai gainean, eta guk garbi daukaguna da arlo horretan lehentasun hori indarrean egonik ere guk egin beharra daukagula aurre egin aldaketa klimatikoari eta lurralde industrial bezala eta galelarik hori gure industriaren da gure ekonomiaren eraldaketarekin batera egin behar da. Hori da pixkat gure nortasunaren da gure izaeraren seio nagusia. Orduan, Gipuzkoa bete-betean lerrokatzen da Europako itun berdeko oinarri nagusiekin,
eta uste dugu gainera, Europak aipatzen duen bezala, krisitik irteera hori, pandemiatik irteera hori, izango dela berdean edo bestela ez dela izango. Eta orduan, arlo horretan guk konpromiso hartzen dugu lurralde bezala, bat egiteko Europa osoko lehentasun horiekin, eta irteera berde horrekin, eta uste dugu, eraldaketa hori etorri behar dela gure lurralde osoan. Arlo publikoan, arlo pribatuan, enpresa munduan, gizarte sare oso potente daukagu Gipuzkoan, eta guzti horrek hartu behar du bere gain eta partekatu behar du agenda guzti hori, eta uste dugu gainera, Climate Kickekin daukagun harremanean, prozesu hori indartzeko aukera daukagula. Beraz, besterik gabe ez, nik Gorka Espieru eman nahi diot Agirre Lehendakari Zenterreko arduradunari ematen diot hitza, hemendik aurrera mahai ingurua berak eraman dezan, eta berriro ere eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik gaurkoan. Gorka, nahi duzunean. Eskerrik asko. Zeratzen gara formato berri hauetara adaptatzen, orduan esalduko dizuet behintzat zelan egingo dugun, eta gero badaukazue tresna honen bitartez kapazitatea, gero zuen galderak eta iritziak emoteko. Orduan, eztabaida hiru hezkuntzetan emango da, orduan, printzipioz badaukazue aukera, bai hezkuntza aukeratzea, eta gero zuen komentarioak edo galderak botatzea. Hori egingo dugu bigarren zatian, lehendabiziko zati honetan egingo duguna da, Markel Nitzak entzun da gero, Kirsten Dunlopen hausnarketa ezagutzea. Kirsten Dunlop oso pertsona garrantzitsua da guretzat, ze bera dago Europar mailan oso erakunde garrantzitsu bat lideratzen. Hau da Climate Kick, eta Climate Kick da Europear Institute of Technology zati oso importantea. Orduan, Kirstenen karrera oso luzea da, oso baliotsua, ze bera australiarra da, baina egon da Europan lan egiten, Europar batzordearekin eta Europar hainbeste enpresa eta instituzio eraldatze prozesu hau martxan jartzen, ezta? Markelek azaldu duen transformazio berde hau. Orduan, Kirsten dago gurekin baita ere lan egiten, Gipuzkoan nahi dugu kokatu Europar mailan esperimentazio gune aurreratu bezala. Orduan, Kirstenik galdetu diogu, ia azaltzea bere ustez Europa mailan, Europatik datorren aldaketa importante hau, zertan datzan, zeintzu diren aldaketa horien ezaugarri nagusiak, eta gero, zelan aprobetxatu dezakegu estrategi berri hau, gure eraldatze prozesuak bultzatzeko termino hauetan. Orduan, Kirsteni emango dio hitza, azaltzeko bere ustez zer gertatzen ari den, eta zeintzu diren guretzako aukerak eta erronkak, eta gero, joango gara, eztabaida parte batera, non beste gonbidatu batzuk koguz, hori lantzen ari direnak Gipuzkoan. Orduan, Kirsten, please, if you don't mind, Kirsten, gurekin partekatu bat dezakezu esandakoa? Zuk ze interpretazio egiten duzu Europan gertatzen denaren inguruan, gero badakit joan behar zarela, baina tiraz gaitezen gaurko saioarekin. Goazen zure iritzia eta iruzkinak ezagutzera. Bai, pantaila alda dezaket ezta, parteka dezaket nire aurkezpena ikus dezazuen? Ea saiatuko naiz hori egiten, ea ondo funtzionatzen duen. Bai, ez datu mesedez ongi ikusi dezakezuela pantailan. Gorka, can you confirm you can you hear me? Bueno, az gaitezen lehenengo diapositibo honekin. Lehenik eta behin nola ez, eskerrik asko guztioi eta arratsaldeon, eskerrik asko parte hartzeko gonbita luzatzeagatik. Diapositiba honekin hasiko naiz, testu ingurua nolabait aurkezteko. Diputatu nagusiak azaldutako guztiaren ostean.
Hauek, dira iruzkinak, pentsamendua, askotan entzuten ditugun gauzak dira eta testuinguru bat eskaintzen digute guk ikusteko zein lehentasun markatu dituen Europako batzordeak Europako itun berdea aurrera eramateko. Itun honen baitan proiektuen deialdi bat dago eta gainera berreskurapenerako funts batzuk ere ezarri dira pandemia osterako. Eta hori da berez testuinguru berria. Testuinguruetan badugu beharri izan bat, ze beharri izan gure gizartea berrera behar dugu, baina aldi beran eraldatu egin behar dugu. Ni berez bi gauzaren inguruan arituko naiz. Lehenik eta behin, azalduko dizuet gu zer egiten ari garen, Europako Institutu bizala, izan ere, Climate Kick, Europako batzordearekin batera lanean ari da klimaren arloan, eta era berean aipatuko ditut funtsesko kontzepturen batzuk oso garrantzitsua direlako zenbait lurralde, Gipuzkoa eta Debagoiena esate baterako eta beste lurralde asko ere bai, eta kide desberdinak, gurekin lanean aitzen kide desberdinak, lan egiteko kontutan hartuko dituztenak, eta aldi berean ekintza plan hau ere azalduko dugu. Eraldaketaren bidez gauzatuko den plana azalduko dugu. Beraz, funtsesko aspektu batzuk azalduko ditut, Europako batzordeak ezarritako lehentasunak eta premia azalduko dut, izan ere hori da gaur egungo Europar politikaren ezaugarri nagusia, premia eta berehalakotasuna, eta hoe dira aldi berean guk lurralden partetik ikusi nahi ditugun ekintzen ezaugarriak. Badugu hor gakoitz bat, eraldaketa. Aldaketa sistemikoa. Modernizazio sistemikoa. Termino hauek behin eta berriro agertzen dira. Eta iraganetik bereizten gaituzte zergatik ikerketa, berrikuntza, parte hartzea, herritarren parte hartzea, politika eta kapital soziala aipatzen dira orain behin eta berriro zergatik. Elementu intrinsekoak direlako gaur egun eta elementu horiek elkarren beharra dutelako funtzionatzeko. Orain, Europako itun berdeaz arituko naiz, testuinguru orokorra eskainiko dut, eta gero lanaren eta portafolioen inguruan arituko naizenan horrela hobetu ulertuko duzuek Gipuzkoaren kasurako. Beraz, goazen aurrera. Europako itun berdea modu deliberatuan sortutako tresna da, aukera bat errepresentatzen du. Europaren hazkuntzarako aukera bat, eta hala Europa jartzen du lidergo globalaren erdigunean. Lidergo hau behar izan globala da, lurralde mailakoa zein tokikoa, eta aukera bikaina da industria birsortzeko eta gizarte ere bai, komunitate ere bai. Eta oroar guk aktiboen, baliabiden eta aukeren inguruan dugun pentsamoldea ere berriro sortzekoa. Beraz, eskualde eta hiri guztiei deialdi bat luzatu zaie, lidergora batzeko. Mugitzen hasteko eta beste espazio berri bat sortzen joateko. Espazio horretan arrakastaren, lehiakortasunaren eta iraunkortasunaren ideia berri batzuk agertuko dira. Guk askotan esan izan dugu iraunkortasuna eta lehiakortasuna eskluienta direla, baina badakigu hori ez dela egia. Europako itun berde berria aukera bada. Gu guztientzako aukera berri bat. Zertarako aukera? Gure ekonomia eta gizartea modu iraunkorrean gara dezakegula erakusteko aukera. Hau da, beste mundu bat posible dela erakusteko aukera dugu. Eta gainera erakusteko baita ere mundu hau iraunkorra eta inklusiboa izan daitekela. Itun berdearen barruan badaude hainbat arlo, desberdinak haien artean baina garrantzitsua direnak. Uste dut ezagutzen dituzuela da. Alde batetik daukagu klimari buruzko lege berria, zeinaren helburua legegintza esparru berri bat sortza baita, 2050 begira. Helburu desberdinak berrikustea du xede, klimaren ituna daukagu hor, herritarren parte hartzerako testuinguru bat eskaintzen duena, Europa mailan, gero badaukagu biodibertsitatearen estrategia,
Izan ere, biodibertsitatea, basogintzarekin, elikadura sistemarekin, eta beste bat esparrurekin konektatu nahi dugu Europaren ezaugarri konpetitibo horiek ere kontutan hartzeko. Inguru aberatsa da, anitza, ez herritarren aldetik bakarrik, esportazioa kontutan hartuta ere bai. Era berean badaukagu bidezko trantsiziorako funts bat, eta hau oso garrantzitsua da, oso industriala diren eremuak eraldatzeko. Era berean, inbertsio iraunkorren plana daukagu, Europa mailan, eta azkenik, ekonomia zirkular berrirako ekintza plana daukagu. Badago beste zerbait berria dena, oraintsu iritsi zaiguna, eta mentxe duzue. Eraldaketarako berrikuntza, mugikortasunako estrategia, finantza iraunkorrerako estrategia, berrikuntza daukagu hor komunikazioaren arloan, baita ere egokitzapen klimatikorako estrategia eta basogintzarako estrategia amaitzeko. Ikusten duzuen bezala askotariko ekimenak daude. Eta hoien bitartez, ezartzen ari dira estrategikoak diren lehentasunak, finantziaziorako lehentasunak, eta oro har lidergo industrialerako eta eraldaketarako irizpideak. Hemen berriro diogu, eraldaketa termino askotan agertzen da, enpresena, industriarena, eremu industrialena, eta herritarren parte hartzarena ere bai, Europa mailan hori guztia. Aurten, deialdi bat jarri da martxan, Europako itun berderako, eta deialdi horren baitan, zer lortu nahi da? Estrategia hauen bidetik aurrera egitea, testuinguru zabalago bati aurre hartzeko, eraldaketa sistemikoni aurre hartzeko. Eta Europa mailan, emisioak ere kontutan hartzea, emisioak nola eragiten dieten hirien eraldaketari, klimaldaketari, eta bar. Deialdi honetan hainbat arlo lantzen dira, batzuk guztiz berria dira, esate baterako hirien arloa daukagu hor, guztiz berria. €53 milioi aurrekontua izango du, funts desberdinekin, diru laguntza desberdinekin, hori guztia portfolio ikuspegia lortzeko. Orain laster deskribatuko dut. Emisio hauen inguruan, garrantzitsuena zer da? Misio helburu bakoitzak ikuspegi sistemiko bat barne hartzen duela. Egia da, oraindik Horizonte 2020 ekimenaren irizpideekin funtzionatzen du, baina gauza da hemen etorkizunera begira gabiltzala. Ekintza holistikoagoez ari gara. Hau da, proiektu desberdinak izan ordez, elkarren arteko loturarik ez duten proiektuak izan ordez, gu zertan ari gara. Gu nahi duguna da gai hauek landu, baina modu integratuagoan. Aukera desberdinak erakutsi nahi ditugu, eraldaketarako aukera desberdinak. Deialdi horretan, itun berdearen deialdi horretan, misio desberdinak aurre ikus daitezkeia da. Eta hementxe dugu, Horizon Europen egitura, Climekik hementxe hasten da. Europako Berrikuntza eta Teknologia Institutoa, 3. zutabean gaude, 3 bloketako bat gara, beste blokek zer ikusia dute mundu digitalarekin, elikagaien munduarekin, baina guk sistemaren parte gara, Europaren lehentasun estrategikoak aurrera eramateko. Gure kasuan zein da gure misioa? Betik datozen proiektu horiek babestea, oinarriti datozen proiektu horiek babestea. Izan ere, proiektu horretan berrikuntza aplikatu nahi da, kasu errealetan, zertarako mundu iraunkorragoa lortzeko. Horrela erantzun ahalko diogulako klimaldaketaren erronkari. Misioak ezinbestekoa dira, 2. zutabean. Ikuspegi berri bat txertatzen dute, Mariano Matsukatuk Europako batzordari proposatutakoa, izan ere pertsona hau asko eta luze aritu izan da lanean arlo honetan, 2. zutabean, 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 2. zutabean,
Eta hausnarketen konvergentzia bati erantzuten diote misio hauek. Horizon 2020 proiektuan sortu dira, eta egungo ikuspegiek ikerketan eta berrikuntzan duten eragina neurtzen dute. Esaten denez, eragin hori ez da nahi beste holistikoa, ez da strukturala. Horrek zer esan nahi du? Ikerketari eta berrikuntzari heltzeko modu berriak behar ditugula. Mundu errealera hoberen egokitzen direnak, lurraldearen kasura hobeto egokitzen direnak, horrela aldaketak egingarriagoak izango direlako. Ikerketaren eta berrikuntzaren egitekoa errealistagoa izan behar da. Herritarrek ikusi behar dute ekintza hauek benetako irtenbideak eskainiko dizkigutela. Eguneroko bizitzan erabili ditzakegun irtenbideak, baina aldi berean, mundu berri bati bidea ireki dezaieketen irtenbideak eskaintzen dituela ikusi behar dute. Horrela bakarrik landu ahalko ditugu epe laburrera eta epe luzera ditugun kezka guztiak. Gu lankidetzan aritu gara, kontseilu desberdinekin, klima kontseiluarekin, hirien kontseiluarekin, lurzoruaren kontseiluarekin baita ere, eta zertan aritu gara, gu ikertzen aritu gara ikusteko benetako intentzion bat, benetako ekintza nola bihurtu dezakegun. Gipuzkoa bezalako lurralde baten intentzio batek, zer nolako garrantzia duta, nola har dezakegu intentzio hori eta nola bilaka dezakegu benetako ekintza bat. Eta ekimen hoiek nola lagun dezakete Europa barruan aniztasun handiagoa lortzera. Zertarako, azken finean Europa askoz iraunkorragoa izateko etorkizun batean. Eta esan bezala, kontutan hartuta, gure gizartea etengabeko eraldaketa prozesuan murgilduta dagoela. Orain climate kicken inguruan arituko naiz, zer egiten dugun, nola lan egiten dugun Gipuzkoarekin, eta zer esan nahi duen modu praktikoan edo errealistan lan egiteak. Benetako aldaketa sistemikoa lortzeko. Gu agentzia bagara, 10 urte daramatzagu, klima aldaketaren arloan lan egiten, eta esperientza zabala daukagu inkubazioaren, hazkundaren, azelerazioen arloan, startupen kasuan, nola ez? Eraldaketa industrialako hainbat prozesuetan parte hartu dugu, industria garrantzitsuekin lanean aritu izan gara, lan egiteko modu aldatzen laguntzeko, eta baita ere, negozio ereduak aldatzen laguntzeko orduan horri izan gara. Kontutan izaten dugu beti zein den gizartearen pentsamoldea, pertsonen prestakuntza, izan ere pertsonak aldatzen ari den industria honetara egokitu behar dira. Eta lanbide heziketaren arloan ere lan egiten dugu, eta goi mailako hezkuntzaren arloan ere sartzen gara gure lana. Eta zer esan nahi du prozesu bat bultzatzeak? Sortzen denetik, martxan jartzen denera arte. Gu hausnartzen aritu gara, eta kontutan hartuta Europako batzordetik egin diren hausnarketak eta Europa mailan egin direnak antzekoa dira. Guztio pasatu gara hausnarketa prozesu berberetik. Eta azken finean horren emaitza izan da Europako itun berdea. Antzekotasun batzuk identifikatu ditugu, hemen dituzuenak. Orain, ekimenak banak lantzen ari gara. Proiektuak banak hartzen ditugu. Banakako deialdiak antolatzen ditugu. Benetan lor daitezken emaitzak itxuratzen ditugu, horretan pentsatzen dugu, eta hori guztia beti finantzak eta tresnak kontutan hartuta. Eta horrek zer esan nahi du? Finantzak eta jasotzen duten erakundeak, etorkizunan finantzak eta jasoko duten erakundeak izaten dira, eta finantzatzen diren proiektu askok zer egiten dute? Europa mailan, konpartimentu estankoetan gertatzen diren hainbat ekintzari bide ematen diete. Gauza da espazio hauek askotan ez direla konektatuta egoten elkarrekin, eta ez dira gai izaten ez da ere, euren artean harremanetan jartzeko, eta kausak eta ondorioak aztertzeko, eta hain zuzen ere hori da egin behar dena, hori da landu behar dena, behintzat
baliabideak erabiltzeko modua eraldatu nahi badugu. Gure bizi modua eraldatu nahi badugu. Beraz, gu hausnartzen eta hausnartzen aritu gara, eta pentsatu dugu, zer egin dezake gure agentzia? Climate Geek bezalako tresnatek zer egin dezake hau guztia praktikara eramateko? Berrikuntza erabiltzeko modu berri bat lortzeko. Eta benetako emaitzak lortzeko azken finean, ez da? Izan ere, emaitza horiek ez dute zerbitzu bat bakarrik aldatuko, industria oso bat aldatuko dute. Esate baterako negozio eredu desberdina bat ditugu eta Gipuzkoan arrakastatsua badira, eta negozio eredu horiek hornidura kate desberdinetan oinarritzen badira, industriaren barruan, aeronautikaren sektorean edo automobilgintzaren sektorean, horren nola erabilditzakegu sistema osoa aldatzeko eta zero emisio izateko, izan ere, negozioak guztiz desberdina dira hor barruan. Eta beste energia sortzeko beste modu batean pentsatu behar dugu, da horre guztia zer eskatzen du, berrikuntza. Eta praktikan zer? Bueno, berrikuntza ari garenean, berez arriskutsua izan daitaken aldaketa bateri arriskuak kendu behar diogu. Azkar ikasi behar dugu. Ulertzeko, herritarraren, parte hartzearen, ekoizpenaren, legeriaren, azpiegituraren, merkatuen, finantzazioen arteko elkarreragingarritasun errek zer eragin duen, eta aztertzeko baita ere nola lotu alditugun, horiek guztiak benetako eraldaketa lortzeko. Eta lurralde baten kasuan nola esku hartzen dugu, edo hiri baten barruan. Berrikuntzari heldu behar diogu, baina ez bakarrik proiektu zehatz batzuetan, proiektu individualetan. Esate baterako airearen kutsadura, elektrizitate hornidura, hondakin arazoak, edo eraikuntzarako materialak, eta lantzen dituzten proiektuetan. Ez. Berrikuntzari heldu behar ditugu. Berrikuntzari heldu, baina zentzu guztietan. Nola eragiten dio horrek gero gure inguru fisikoari, gure bizimoduari, gure gizarte egiturari. Horiek guztiak elkarrekin konektatuta daude, eta berrikuntza kasu guztietan aplikatu behar da. Interfaze desberdinetan batarekin, bestarekin, sistema desberdinekin, eskala zigotzeko eta benetako irtenbideak lortzeko, bideragarria direnak. Hiruzpalau arazo konpontzeko 3-4 fazeta desberdin kombinatuz. Aldi berean hainbat arazori erantzuteko, hau da, sistema osoa birdiseinatzen ari gara. Eta azken finean hori da eraldaketa sistemikoaren emaitza. Ikuspegi hori proposatzen dugu guk. Ikuspegi hori lantzen egon gara Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Debagoienarekin, Mondragonekin. Gu saiatu gara ikusten nola eraman dezakegun hori praktikara Gipuzkoan lurraldean bertan. Egin dugun jada egin dugun guztia, aprobetxatu nahi dugu, baina beste maila batera igota. Garatutako edukiari dagokionez, lan hori egiteko, komunitatekin eta gobernu maila desberdinekin, guk ingelesez mekanismo edo metodologia hori de-demonstration esaten jaku. Hau da, esperimentazio masiborako gunea. Proiektu desberdinak, ekimen desberdinak jarri ditugu abian, eta landu den gaietako bat bidezko eraldaketa da. Ekimen bat garatzen aritu gara, Agirre Lehendakaria zentroarekin, Debagoienarekin, eta oro har Gipuzkoarekin, eta hori da hain zuzen ere testu ingurua. Gure ustez, erronka industriala da neurri batean eta soziala beste neurri batean. Hau da, bi aukera izugarri ditugu hemen. Bi aukera on. Eraldaketa ekonomikoa ari gara, industrietarako, eta kontutan hartuta momentu honetan industria hoiek oso karbonizatuta daudela. Automobilgintzaren sektorea, aeronautikarena, emisio handiko mugikortasunen sektorea, eroroar klima aldaketaren arriskuen aurrean diren sektorea dira.
elikadura aldaketak, patroi aldaketak, patroi meteorologikoen aldaketak, ur mugimenduak, horiek guztiak arriskoak dira azken finean, migrazioaren ondorioak ere kontutan hartu behar ditugu, Europaren kasuan. Klima aldaketak eragindako migrazio mugimenduak. Ikusten dugun bezala badaude hainbat eta hainbat aspektu landu beharrekoak, aipatu ditudanak, eta horiek azken finean lotura dute klima aldaketaren ondorioekin. Izan ere, klima aldaketak enpresa munduan ere aldaketak eragingo ditu, baina aldi berean aukerak ere sortuko ditu, aukera garrantzitsuak. Enpresa horientzat, eta enpresa horiek aprobetxatzen jakin behar dute. Baina horretarako, negozio ereduak erreplanteatu behar dira. Erresilienteak izan daitezen eta bideragarriak izan daitezen 10 urte barru. Izan ere denbora tarte horretan aldaketa ugari egongo dira. Beste aspektu bat kontuan hartu beharrekoa. Gizartan bertan izandako aldaketak. Termina bera zabalago hartuta iraunkortasuna bera. Lotu dezakegu orain arte egindako lanarekin, etorkizunera ikiz proiektuaren baitan egindako lanarekin, hemen esate baterako ikus dezakegu sistemen mapa, guk sistema hauek garatu ditugu, ekimenen portafolioa kontutan hartuta, lurraldean existitzen dela kontutan hartuta, eta zertarako egin dugu, zer egin dezakegun jakiteko, lurralde honetan zer egin daiteken jakiteko. Eta orain pantaila partekartzari utziko diot eta komentario pare bat egingo ditut azaltzeko zuek landuko duzen gai honetan zen kaje duen. Europako testu ingurua kontutan hartu behar da. Momentu honetan Europan aitortu da sektore individualetan edo enpresa individualetan sentatzen diren proiektu industrialekin jarraitzeak ez digula albidetuko gure kontinentea deskarbonizatzea, ez behintzat garaiz egitea. Horrela ezingo diegu sok sistemikoi aurre egin etorkizunean. Aurten ikusi dugu pandemiarekin, zer gertatu den. Zein da ideia, kasu honetan, erresilienteagoak izatea, urrengo soka edo talka da etorkigunean, horren besterako eragin ez izateko gugan. Esparru desberdina berria sortu behar ditugu pizgarri desberdinekin eta inguru berri bat behar dugu, zertarako ekintza desberdinak sustatzeko. Hori eskatzen du Europako itun berdeak. Proiektu pilotuetarako deialdian aukera dugu esperimentatzen hasteko. Zentzu horretan esperimentatzen hasteko. Gainera, misioek aukera esplizituagoa emango dute lan egiteko modu berri bat praktikan jartzeko. Eraldaketari mesede egiteko lan modu berriak praktikan jartzeko, modu holistikoagoan. Eta Climate Geek zer egiten ari da? Bazkide modukoa izan nahi du, lurraldei laguntza eman nahi diegu, dena praktikara eramateko orduan. Kontutan hartu nahi dugu berrikuntza eta erabakiak hartzeko prozesu hori nola dauden konektatuta, nola diseinatzen da berrikuntza. Nola diseinatzen da berrikuntzarako portafolio bat eta zer lotura du horre guztiak erabakiak hartzearekin. Portafolio bat edo zorro bat diseinatzeko orduan, ez da ekimen desberdinak gehitzeko edo sortzeko aukera bakarrik eta gero helburu desberdinak zehazteko aukera bakarrik. Kontua da, ekimen guztiak kokapen desberdintzat hartu behar dugu, kokapen espezial desberdintzat nola baita esatearren. Finantza munduan izandako aldaketak, industrian izandako aldaketak beste ikuspegi batetik ulertzeko. Biodibertsitatearen kasuan gauza bera. Gauza da, ekimen horien arteko lotura kontutan hartuta lan egin behar dugula, horrela ulertuko dugulako benetako aldaketan non egon daitekeen. Eta zein motatako kapitala behar dugun, zein azpiegitura mota, zein plangintza mota, zer behar dugu. Eraldaketa integratuagoak lortzeko horretan aritu izan garagu, Gipuzkoaren kasuan. Eta nire ustez, egiten ari dena eta egin dezakena kontutan hartuta, eskala guztietan, hau oso modu orokorrean hitz egiten ari naiz eta.
Badaukagu ja aldez aurretik Gipuzkoaren adibide bat. Edo beto esan da, Gipuzkoak badu da esperientzia, nik esandako moduan pentsatzeko orduan. Badago esperientzia berrikuntza industriala eta eraldaketa soziala konektatzeko orduan. Agirre lehendakaria zenterrek egindako lanari esker. Eta badago lurraldean esperientzia ikusteko komunitatea berak bere burua nola ikusten duen, eta gainera konpromisoa dago. Nortasun zibiko batekiko konpromisoa, berdintasuna, gobernantza kolaboratiboa, eta beste irizpide batzuk oinarri dituena. Eta gero badago zerbait lurraldearen oinarri-oinarrian dena. Auzolanarekiko aldekotasuna, elkarri laguntzeko gogoa, eta horrek egiten du azken finean lanak zentzua izatea. Lankidentzaren printzipioa dago Gipuzkoaren oinarri-oinarrian. Horrek guztiak zerbait erakusten du Europak, modu desesperatuan behar duen zerbait. Nik aritzekin hitz egin nuen batean, esan nion horixe dela nik ikusten dudan aukera komertzialik garrantzitsuena Gipuzkoarako datozen 10 urteetarako. Eta zertan datza aukera hori? Euskal industriak eraldatzeko aukera dago. Eraldatzen jarraitzekoa, baina eraldaketa hori askartu ere egin dezakegu. Eta ekoizpen iraunkorrean oinarritutako mundu balor dezakegu. Eta baliokate iraunkorra dituen mundu balortu. Jada gertatzen ari dena askartzeko modu bada. Izan ere, aurre hartzeko erabakiak hartzen dira, gobernantza partekatzen da herritarrekin, eta lanaren etorkizunaren lantzen ari zarete horretan, saiakera handia egiten ari zarete Gipuzkoan. Lanaren etorkizuna diseinatzen ari zarete mundu digitalizatu batean. Era berean, ikusi duzue behar izana dagoela teknologia digitalak erabiltzeko iraunkortasunaren mesedetan. Nola diseina dezakegu etorkizuna modu proaktiboan? Badago bestalde beste elementu bat, gobernatzeko moduari lotuta dagoena. Guztion ongizaterako gobernatzari lotuta. Nola aprobetxa ditzakegu interes komun hauek? Komunitate bakoitzaren barruan, industriaren kasuan ere bai, eta erabakiak hartzeko orduan oroar. Gipuzkoan guzti horien inguruko kontzientziazioa dago. Eta hori ezinbestekoa da helburua lortzeko. Gipuzkoa duen helburua lortzeko, eta oroar Europaren helburua lortzeko. Nik uste du datozen 7 urteetan, nolabait esatea arren, Gipuzkoan izango duzue adibide izateko aukera. Gainerako erakutsiko diezue zer den elkarlanean aritzea? Iraunkortasuna lortzeko. Baina iraunkortasuna prosperitatearekin eta eraldaketa sozialarekin batera. Eta erakutsiko duzue inbertitzen eta berrinbertitzen jarraitu barra dagoelako zue duzuen ingurua beratxo horretan. Nik badakit oso ambizioso ematen duela honek guztiak, eta guk egiten dugun lanaren parte handi horretan bislatzen da ambizio abstraktu hori. Baina ekimen zehatz bihurtzen ditugu ambizio horiek. Eta horrela, erakutsi nahi duguna da nola jarduten duen lurraldeak bere osotasunean gero erabaki politikoetara eramateko ambizio hauek. Horrekin bukatuko dut, ez dakit galderari dagoen, galderari badago, ez du zertan jarraian joan beharrik erantzun dezaket. Ez dakit formatua nola doan, ez dakit zuzenean maingurura pasatu behar zareten. Eskerrik asko, Kirsten, benetan analiz intentsoa egin duzu, Europa mailan,
Beraz, mailinguruarekin jarraituko dugu orain, eta tokiko eragilei emango diegu hitza orain, eskerrik asko, Kristen. Uste dut posiblea dela horrela ez egitea, osake, mugituko naiz. Bueno, lehenik eta behin, badakit arazo tekniko batzuk egon dira, orduan batzuk igual ezin izan dabe konektatu hasieratik, baina bueno, lasai egon, ze hau dena grabatuta dago, orduan bideoa egongo da ikusteko aukera egongo da, ezta? Orduan, orain egingo duguna da, pizkat Kristenek egin duen azalpena, gero, kontrastatu hemengo errealitatearekin, ezta? Horretarako gonbidatuak ditugu, baina esan dugun bezala badago aukera zuen iritziak eta komentarioak bidaltzeko plataformaren bitartez. Orduan, mesedez, nahi baduzue galderarik, baldin badukazue dokumentariorik, bidali plataforma horretan eta gero komentatuko dugu hemen. Joango naiz gure solaskidekin komentatzen. Bueno, lehengo igual Jose Ignacio izango da, lehengo ingurumen diputatua, badakit ingurumen eta obrak eta zerbait gehiago, baina bueno, gaurko eztabaidako ingurumena. Eta bueno, galdera da, zure ikuspuntutik Kristenek aipatu duen eskenatoki hori generatzen ari den aldaketak, zela inpaktu izaten ari dira momentu honetan, zuen jardueran, eta zer egiten ari gara, orduan bereziki zuentzako zentzu dira aukerak eta erronkak. Bai, Gipuzkoako ikuspuntutik, ez, bereziki. Bai, erabat aldatzen ari da ingurumenaren egoera eta zer importantzia duen gure bizitzan, ez. Alde horretatik, itun berdea guretzat aukera paregabea da. Eta zer esan nahi ditu honekin, gu daramagu ja aurreko legaldetik hasi ginen, zenbait aldaketak egite, bai foru arauak, bai estrategiak eta baita ere zenbait tresna martxa jartzen, ez? Etorkizuna ere zen barruan, noski, hor daukagu Natur Klima Fundazioa, hor daukagu Pigok foru arauaren aldaketa eta zer suposatzen duen prebentzioari begira eta ekonomia zirkularraren bultzakada emateari, eta baita ere estrategiak, adibidez, klima aldaketaren aurkako estrategiak zer suposatu duen gure eguneroko bizitzan eta baita gure eguneroko erabakiak hartzeko garaian nola kontutan izaten dira horrelako erronkak eta inguruak. Aldertatik nik uste martxan gaudela Gipuzkoan eta esaten duen bezala aukera paregabea da bereziki bi gaietan aurrera pausoak emateko, ez? Alde batetik behar dugun transformazio energetikoa. Hor badakizue Gipuzkoan daukagun menpetasuna handia dela, 93%a gaur egun, eta hor transformazioa egin behar da eta transizio paregabea egin behar dugu. Eta bestetik ekonomia zirkularra. Guk herrialde industriala gara, hor badakagu karreritzen dute besteek eta esango digute eta karriko digute zenbait adibide, baina nik uste dut etorkizunera begira gure industriak daukan aukera ere ezinbestekoa dela eta hori aprobetxatu egin behar. Eta itun berdeak hori ematen digu, baina baita ere Gipuzkoaren ikuspuntutik eta foru eta diputazioak egin duen aldaketa ere nabarmena izan da. Aukerak emateko, arauak aldatzeko eta estrategia bultzatzeko. Eskerrik asko. Bueno, pues vamos a seguir contrastando opiniones, ¿no? Tenemos también con nosotros a Mónica Pedreira, que es la directora también del Departamento de Medio Ambiente. Uno de los mensajes fundamentales que nos transmitía Kristen es que esta forma de trabajar, ¿no? que se nos reclama desde las instituciones europeas supone unos cambios muy importantes, ¿no? Antes, como vuestro trabajo, vuestro departamento, ¿no? Nunca ha sido así totalmente, pero bueno, sí me parecía que eran las cosas de medio ambiente, ¿no? Y ahora lo que nos dice Kristen es que eso se ha acabado y que necesitamos unos enfoques de sistema que tienen que conectar profundamente lo que son las políticas sociales con las políticas. Todo esto, ¿cómo lo podemos aterrizar y cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos, ¿no? que se nos están planteando? Voy a quitar esto porque si no me oigo en diferido. Yo creo que en Guipúzcoa ya estamos trabajando en ese sentido. Yo comparto con Kristen, creo que ha dado 3 elementos claves de lo que tiene que ser el futuro y lo que tenemos que tener en cuenta
desde los gobiernos locales, ¿no? Para de verdad hacer una acción concreta en la lucha contra el cambio climático. Ha hablado de cambio sistémico, un cambio sistémico donde tenemos que ser capaces de, una vez que tengamos esos marcos normativos, generar entornos de trabajo donde conectemos al mundo del conocimiento, al mundo de las universidades y los centros tecnológicos con las universidades de la industria, pero también con el ciudadano, ¿no? Ha hablado de un nuevo modelo de gobernanza colaborativa, innovadora y anticipativa. Y ha hablado también de la importancia de participación, ¿no? De escucharnos. Pues yo creo que esos tres elementos es que son la columna vertebral de algo que ya tenemos en Guipúzcoa, que es etorkizuna eraikiz. Precisamente estos tres elementos yo creo que es lo que marca la diferencia, que en Guipúzcoa se estén enfrentando esos retos de futuro, cada uno en su especialidad, tanto en el envejecimiento o en nuestro caso el cambio climático, pero partimos de esos tres elementos que son los que nos hacen traccionar cómo debemos bajar a la acción, ¿no? En esta legislatura yo creo que etorkizuna eraikiz precisamente lo que está sirviendo es de ser de ese espacio de unión de fuerzas, de escucha activa de las necesidades de la industria. Ella hablaba, y es cierto, necesitamos generar una nueva estrategia de crecimiento económico sostenible, pero ya tenemos en Guipúzcoa casos concretos de comarcas que lo han hecho, ¿no? Tenemos un claro ejemplo en Debagoiena 2030, tenemos industrias que ya están trabajando bajo modelos de desarrollos de cooperativa, algo muy guipuzcoano, ¿no? Es decir, tenemos todos los elementos en Guipúzcoa y yo creo que etorkizuna eraikiz lo que está permitiendo es coger, escuchar a los diferentes agentes y ser ese centro donde juntemos, pues para crear precisamente ese proyecto en el que estamos trabajando todos juntos, y que sea lo que permita de verdad mostrar la fortaleza que tiene Guipúzcoa, porque yo sí comparto la reflexión de Kristen. Creo que estamos ante una oportunidad de transformar nuestras industrias apoyándolas, y nuestro papel desde la administración pública tiene que ser precisamente ese elemento tractor de unión, de conexión y de apoyo. O sea, de manera individual no lo vamos a lograr, solo vamos a ser capaces si dejamos de trabajar en recipientes estancos, si me permitís, y ser capaces de juntar las diferentes políticas, y eso ya lo estamos haciendo en la Diputación, y etorkizuna eraikiz es un ejemplo de eso. Eskerrik asko. Bueno, Kristenek aipatu du haritz, eta esaia laguna gara, ezta? Orduan, kasu honetan, administrazio publikoetan, no? Administrazio publikoetik jaso dugun perspektiba, ezta? Baina hori edo ideia hauek zelan aterrizatzen dira enpresa handi batean, ezta? Orduan, guztio gauz gero eta bero komentatuko du Debagoienen kolaborazio esparruan, baina bereziki Aritz Otxandiano Fagorreko kidea da eta berrikuntza sozialeko kontuak, ezta? Eramaten dituzu, baina oso interesgarria litzateke horrelako ideiak eta horrelako pentsakera aldaketak zelan lorratzen dira Fagor bezalako enpresa handi batean, ezta? Zeran izan da gure esperientzia eta berriz ere zeintzu dira aukerak eta erronkak. Arratsaldeon. Ni lehenengo esango neuke kontestu oso komplejo bat enfrentako dugula horrengo hamarkadetan, ez? Zenbateraino garen kostientes, 2050 urterako klimatikoki neutro izango den Europa bat eduki ahal izateko, sakoneko eraldaketa eman behar diren, ez? Produzitzeko modutan, konsumitzeko modutan, mugitzeko modutan eta bar, ez? Nik izango nuke gure kasuen eta hubiltasun handiakin uste aproximar behar garela gai hontara, oraindik ulertzen gabizela edo ulertu nahian gabizela, ez? Datozen aldaketa guzti hauek zelan eragingo gaituen industrian eta ze eraldaketa afrontetara behartuko gaituen, ez? Hor badaude bai, esango nuke Gipuzkoan bereziki eta Euskal Herrian oro har, akiri izen dugula eraikitzen lehiakortasun eredu inklusiboago bat, ez? Munduko beste lurralde batzuekin alderatuta, baina esango neuke gure lehiakortasun eredue eta gure enpresa egiteko ereduek beste lurralde batzuetan besteko ez iraunkorrak izan direla, ez? Orduan, iraunkortasuna gure enpresa jardunien txertatxie erronka handizela, ez? Hor badaude tendentzia aldaketa bat, ez? Garapen iraunkorrerako helburuek
nik uste lehenengo aldiz agenda integratu bat jartzen da mahai gainean, eta interpelazio zuzen bat bai enpresa mundua, ez? Orain arte gehiago estatuei eta gobernuz kanpoko erakundei begirako nazioarteko agendak izan dira, baina lehen aldiz bai interpelazio zuzen bat dago enpresa munduai, ez? Erronka hauei erantzutie enpresak inplikatu gabe, ezinezko edalako, ez? Orduan, nik izango nuke uda bezala guzti honen kontzientzia hartzen, momentu honetan, ez? Horrek ze inplikazio dauko zen, ez? Eta lehenengo urratsak emoten, erronka komplejo honi erantzun ahal izateko. Eskerrik asko, beretzen godu gehiago, ez da, enpresataz. Baina lehen errarte deko bai, gurekin, debagoienako, hogeita marra ekimeneko koordinatzailea, eta hori da esperimentazio bat, agente ezberdinak gauz ikasten kolaborazio berri hauek zelan eraman praktikara, ezta? Orduan, kontatu pizka bat esperientzia eta berriz ere, orain arte ikusi ditugun aukerak eta baita ere erronkak. Bai, nik uste dut Kirstenek oso modu interesgarrixen jarri duzkula markua, ez da gaur hemen izpide dugun gai honi. Egia da, eta aritek esan dugun bezala, aldaketa sakon baten aurrien gazela, badakigu hurrengoko hamarkadan bereziki sakoneko aldaketak emun beharko ditugula gizarte bezala, ekonomia bezala eta arlo-sarlo. Eta, ikusi duzela, Europa mailan ari da nabagune bat zabaltzen, ari dien instrumentuak, ari da norabide bat, ari da ez, baliabide batzuk ari die norabide hau impulsoko dauinak sortzen, baina gero egisa da baita, hori gero tokian toki, herri eskualdez eskualde artikulatu biko diela estrategia propioa, bai? Nolabait erronkak badie globala, kontestu globala lagundu leike honetan, baina gero segurutik eskualde bakoitza, gero lurralde bakoitza, bere estrategia propioa, bere bide propioa eraikitzen jakinbiko dau, benetan erronka potolo horrei erantzunteko, behar dien aldaketa guzti horrik txikitik eraiki ahal izeteko, ezta? Orduan azkenien debagoiena hogeita ekimenaren helburu hori izango litzake, ezta? Erronka potolo horrei heltzie, gure eskualde eskalatik, eta bizkat Kirstenek esan dagoen begirada horretatik gainera, ez? Ulertuta erronka konplexua diela, erronkak badaukiela izaera sistemiko bat, eta horrei erantzuteko moduko gako importante bat izango dela elkarlan intrasektorial transdisziplinar horrek artikuleti, ez? Orduan, hori bera, nik uste dut, kultura aldaketa eta begirada aldaketa handi badala, eta esango nuke hori bera ulertzia eta hori garatu ahal izeteko dinamikak, elkarlan, logikak eta artikulatzea dela lehenengo topetan dugun erronka, ez? Azkenien bagatoz tradizio batetik, bagatoz proiektuak eta jarduerak garatzeko modu batetik, oso ez, bakoitza bere sektoria, bakoitza bere erakundietan, bakoitza bere kulturetan, bere egiteko moduetan, eta gu nolabait momentu honetan gure rol importantiena uste dela hori apur bat iraultzia, eta sortzia elkarlanerako espazioak, elkarlanerako dinamika eta modalidade horrek sortzia, benetan gertatu den, katalizau den, benetan begirada sistemikotik eraikitako sakoneko aldaketa hori, ez? Eskerrik asko. Bueno, comentábamos antes que hay la posibilidad de enviar comentarios y preguntas a través del canal digital y ya nos llegan algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo dirigidas más en este caso a la parte pública, ¿no? Administración, ¿no? Si se entiende el enfoque, que tiene que haber un cambio, pero luego eso en la práctica es muy difícil, ¿no? Porque digamos los instrumentos que tiene la administración luego para ejecutar y para medir los proyectos siguen siendo los instrumentos antiguos, ¿no? ¿Hasta qué punto se nos plantea las posibilidades que tiene el autogobierno, sobre todo la capacidad que tiene de regulación la Diputación, se podría utilizar para empezar a experimentar en otras maneras de realmente de conectar todas esas cosas, ¿no? Porque nos dicen una cosa es la teoría, pero luego en cada departamento, cada uno, digamos, sigue ejecutando sus proyectos, ¿no? ¿Creéis que sería posible, y aprovechando que está el diputado general con nosotros, forzar de alguna manera esas formas de hacer y poner a disposición de un espacio de experimentación masiva como el que nos ha planteado Kirsten, los instrumentos regulatorios y de gestión que tiene el autogobierno, o eso es demasiado? Cualquiera de los dos, yo creo que tenéis buena experiencia. Sí, por contestarte, yo creo que este es un espacio que está precisamente ideado para ello, ¿no?
cuando hablamos de etorkizuna eraikiz o estamos hablando de cómo vemos la nueva agenda política y qué son aquellos aspectos que hay que transformar, evidentemente la conexión con la ciudadanía, la conexión con la economía, con las empresas, con los territorios, y ese aspecto de que desde lo local hay que hacer respuesta también a los enfoques globales, evidentemente requiere un cambio de actuación de la administración, y eso se está viendo incluso en algo que se está discutiendo hoy en día a nivel estatal. Es decir, se nos ponen a nuestro servicio unos fondos europeos que va a requerir ni más ni menos que el cambio de la contratación pública. Por lo tanto, yo creo que ya pone de manifiesto que desde la política lo que hay que buscar es mayor flexibilidad, mayor cercanía y conocimiento de la realidad, y precisamente espacios como etorkizuna eraikiz, que es el ejercicio que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Bajar desde lo europeo o de lo mundial, si me apuráis, a lo local, y que eso tenga una transformación y esta cercanía que tenemos que tener desde la economía, los agentes más locales y la propia Diputación, pues es inevitable, ¿no? Yo lo que decía en la primera intervención, y quería poner de manifiesto, lo ha dicho también el diputado general en su introducción, es que este espacio de experimentación, si me apuráis, de poner centros de referencia, de hacer un plan estratégico desde la institución, y hacerlo no se ha hecho desde la institución para la ciudadanía, sino lo que pretendemos hacerlo con la ciudadanía, ¿no? Y eso que las palabras a veces, pues queda bien, pero yo creo que de verdad lo estamos haciendo, ¿no? Cuando hemos lanzado, hoy lo recordaba, ¿no? Cuando hemos estado analizando cuántos agentes del territorio participan, por ejemplo, en los think tank, solamente en el de medio ambiente, los que están pensados para el impulso de la economía circular, la fiscalidad verde y la ciudadanía comprometida con el cambio climático, tenemos más de 100 agentes colaborando con nosotros. De ahí van a salir unos nuevos instrumentos políticos, desde el diálogo y desde la participación, pero participación entendida desde compartir los problemas y las soluciones, ¿no? Y yo creo que lo estamos experimentando, lo que estamos haciendo hoy aquí y lo que estamos haciendo en el think tank de etorkizuna eraikiz es un buen ejemplo. Ya sé que he mezclado conceptos y no sé si estoy respondiendo directamente a la pregunta, pero creo sinceramente que en Gipuzkoa en eso gure askotan esaten dugu bezala, ez dakit aintzindari garen, baina bai benetan sinisten dugula beste politika egiteko modu bat, eta baita ere gure hori izan behar du, ez? Eta oso ondo esan duzu Debagoienatik, ez? Nolabait guk argi eta garbi eduki behar dugu nola nahi dugun kudeatu etorkizuneko erronkak, ez? Eta alde horretatik Gipuzkoa herri txikia da edo herrialde txiki bada, baina egia da baduela bere nortasuna, eta nortasuna ekonomikoki industriala gara, nahiz eta badaude beste zerbitzuak, baina zerbitzu guzti horiek ere edo gehienak industriari begira daude. Eta erabat ados nago elkarlana bultzatu behar dugula, eta hemen ez dela, proiektu ez dira individualki aztertu behar, baizik eta ekosistema berri bat sortu dugula, ez? Eta, Kristenek oso ondo esan du, eta nik uste dut, nolabait, ez gaude zerotik hasten, ez gara zerotik abiatzen Gipuzkoan. Noski sakondu behar dugu, eta gero hitza magikoan eretzat, eta lehen aipatu da baita ere, azelerazioa edo behintzat abiadura handigo bat ezarri behar dugula. Ez hori da, nik uste dut, helburu nagusiena. Desde tu experiencia, podemos... Bueno, desde mi experiencia, igual desde el lado más práctico, más pegado a la acción, es cierto que eso que decimos y que parece que es teórico, yo creo que en nuestro caso ya no es teórico, y me voy a explicar. Dentro de etorkizuna eraikiz tenemos un elemento diferencial, que son los centros de referencia. Los centros de referencia que tenemos precisamente son esos espacios que ya en este momento, por poner un ejemplo, en Móvil, nos está permitiendo relacionarnos y tomar el pulso de esa industria de la automoción diferencial que tenemos, un CAF, un Irizar. Es un elemento que nos permite, es decir, los centros, es verdad que desde las administraciones públicas y con la ley de contratos parece que todo es muy lento, pero es precisamente eso lo que estamos intentando transformar en Gipuzkoa, en el proyecto etorkizuna eraikiz, y apoyándonos en esos centros de referencia. Esos centros de referencia creados para la movilidad sostenible, para la lucha contra el cambio climático, para el envejecimiento, para la ciberseguridad,
pretenden ser precisamente esas herramientas ágiles que necesita la administración para poder colaborar con la industria y darle esos apoyos. Cuando hay que presentarse, cuando hay que hacer una... Criste lo decía muy bien, cuando hay que presentarte a un proyecto europeo y hay que establecer alianzas en tu territorio y hay que establecer alianzas con otros países. Es ahí donde desde esos centros de transferencia nosotros tenemos que escuchar las necesidades, ver qué necesidades tienen técnicas, financieras y utilizar las redes internacionales que el propio Etorkizuna Eraiki se está construyendo para favorecer eso. Por eso te digo que yo creo que sí que es cierto que es difícil, no es fácil, pero creo que estamos poniendo las herramientas necesarias para favorecer ese pasar a la acción. Y otro ejemplo práctico, y lo explicaba muy bien el diputado, es la economía circular. Es verdad que hablamos de la economía circular, hay que transicionar, bien, pero ¿qué estamos haciendo bajo el marco de Etorkizuna Eraiki? Juntarnos diferentes departamentos de la Diputación, es decir, todos aquellos que tienen capacidad de decisión, Hacienda, contratación, régimen jurídico, intervención y medio ambiente, precisamente para evitar lo que ha pasado históricamente, que es que medio ambiente dice que se incluya esto y luego tal. Se está trabajando de manera colaborativa y esperamos en un año bueno, pues tener efectivamente una nueva manera de contratar con criterios verdes, circulares. Por eso digo que es cierto que desde la acción en Guipúzcoa sí se está pasando. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero bueno, aquí nos hemos remangado un poquito. Eskerrik asko. Beste komentario bat alderaz, hau enpresa munduan bai, teorikoki kolaborazioa eta baita ere, gozatu behar dela, baina gero enpresa bakoitza bere helburuari edo bere plan estrategikoari ez da erantzuten dira. Orduan, zure esperientzian posiblea da enpresa bakoitzaren helburua eta estrategia mantendu eta esparru kolaboratiboak non arlo industrialean manufaktura industriala eta gero zelan adaptatu ingurumen aldetik, hori praktikan posiblea da, edo orain dino Gipuzkoan teoria da. Bueno, azkenien gu enpresa gara eta lehiakorrak izan gara merkatuen eta horrek hartzen duzku gure denporaren zati handi bat, ez? Baina, bueno, nire irakurketa da, lehiakorrak izateko etorkizunien iraunkortasuna ezinbesteko baldintza izango da, eta horrek aldaketa asko egitera behartzen gaitu. Aldaketa guzti horiek ezingo dugu guk bakarrik abordago, ez? Berrikuntza guzti horiek modu irekian egin behar dugu lankidetzan, unibertsitateekin, zentro teknologikoekin, administrazio publikoekin, ez? Danok beharko dugu elkarren laguntza, ez? Dako guzen erronka potolo hau erantzun izateko, eta presok beharko dugu gure ekosistema, berrikuntza ekosistema horren laguntza, behar duzken transformazio horrek abordago ala izateko, eta etorkizunen behar lehiakorrak izate jarraitu ala izateko, ez? Gure alde batetik, eta gero alde batetik, bilatu behar dugula enpresok eta hori bereziki kooperatibetan gure identitatearen parte da, ez? Lehiakorrak izan behar gara merkatuan, baina gu jaio gara apur bat gure komunitatearen beharrei erantzuteko, ez? Zentzu horretan, badaukogu gure erronka partikularetatik aratago, badaukogu binkulazio bat eta konpromiso bat lurraldearen erronkekin, ez? Zentzu horretan, lurralde erronketan impliketiek, bai, aukera bat izan daiteke, ez? Negozio eredu berriz garatzeko, diversifikazio estrategia bat horregar bateko, eta orduan, bilatu behar dugu espazio horiek, lankidetza espazio horiek, eragile ezberdinen artien, kasu honetan industria eta administrazio publikoaren artien, zeinetan bi aldiek irabaziko dabe lankidetza horretatik, ez? Beti kontutan hartu eta bai interes orokorra eta bai eragile ekonomikuek gure lehiakortasuna bermatu ahal izateko dako guzen beharrak, ez? Nik sinisten dut, osagarritasun espazio horiek bilatzie posible dela eta gainera ezinbesteko dela erronka konplexua elkarrekin aurretu. Beste galdera bat dugu gizartearen paperaren inguruan, ezta? Komentatu dugu, arlo publikoa zelan transformatu egin behar den, enpresen konexioa, baina zer gertatzen da gizartearekin, ezta? Zelan ezagutu edo ulertu hobeto dinamika horiek. Eta, bueno, justo, atzo izan genuen Debagoiena ekimenaren aurkezpena, eta, bueno, jasi da entzute prozesu bat, eta batzutan ikusten dugu, aldaketa hauek ez dira ikusten, ez da, gizarte mailan
lehentasun bezala, lehentasuna igual kokatzen dela gehiago, enpleguan, COVID-en orain egoeran, eta orduan zelan artikulatu daiteke, edo zelan egin dezakegun hori engantzatu, gizarte dinamikak arlo publikoan eta arlo enpresarekin. Horren milari garego, ezta? Hori guretako erronka bada. Argi dagoena da, eraldaketarako lurralde batek, komunitate batek dauken elementu nagusisa, dauken pertsonak diela. Beste dana, hortik abiatutako soluzioak, teknologiak, dinamikak, sareak izango di. Orduen, lehengo bihar dugula sinismen handi bat horretan, eta benetan hori balio bezala erdigunera ekarri, egiten dugun edozein gauzetan, eta gero nola, lehengo eta behin, enbiozu entzun, eta benetan sakoneko ulermen bat eraiki elkarrekin, gertatzen ari dan horren inguruen. Ez da, horretarako, guk egin dugu gerturapen bat, egin dugu gerturapen, klabe etnografikoetan igual, eskualdeko askotariko herritarrekin elkarrezketa sakonak eduki ditugu, eta bai gure izen duguna da jakin, benetan, herritarren askotariko herritarren sensazio, sentimentu, motivazio, arazo, lehentasun horrek zeintzuk dien. Ez da horrek bai emuten duzkun mapa bat, azkenin, lan enbiderko ditugun erronka honen aurrien zein izango da gure lurraldik edauken benetako gaitasun eraldatzaile hori, ez? Hor badakigu, ez dakitez, gerturapen objektiboek emongo duzkue erronken dimensioa, esango duzkue zein da lehena eta zein da bigarrena, baina gero hori pertsibiruen bidea horiela herritarrak, herritarrak die gero enpresetan dazenak, herritarrak die administrazioen dazenak, herritarrak die, ez dakit, herritar bezala kontsumitzen daudenak eta hainbat erabaki hartzen dituztenak, hor emumiko die aldaketak benetan, sakoneko, karbono neutralizeteko helburu handi horrei erantzuteko gaitasuna eduki digun. Orduan ikusten lehengoko gerturapena dela, humiltasuna handiz eta intentzionalitate handiz, benetan pertsona horrein atzien dazen pentsamentu horrik eta balio sistema horreik ulertzeko, ez da? Eta gero zela konektau, hori beste errexe, ez da? Gero azkenien, gizarteko oso komplejo edien, jente mota asko dau, eta askotan bastoz ulertzen lehengoko golpien, danendako parte hartze aktibo eta interesgarri eta motibagarri bat lortzi. Orduan ikustot, horbe, segurutik, gaur eguneko gizartiek eta gaur eguneko gure ezaugarrixek eskatuko dituztela segurti dinamika eta mekanismo berrixek, ez? Eta gu horretan ari gare esperimentetan zela benetan konektau hor dukogun potentzialitate hori dana benetan eraldaketak enbiar dauen bide honetan, eta hori ben ikustot erronka bat dela bere horretan, ez da? Horretatik, hay un comentario sobre estas ideas que plantean Kirsten de la experimentación masiva, ¿no? Que también, ¿no? Que suena muy bien, pero en nuestro contexto y en nuestra cultura, luego eso de experimentar masivamente no suele estar tan bien visto, ¿no? Es decir, que conceptualmente nos gusta, pero luego no es fácil en un ámbito público, en una empresa, ¿no? O en un ámbito comunitario, hasta que la idea de la experimentación está realmente aceptada o lo que eso supone, ¿no? Entonces, no sé, cualquiera, digamos, por nuestra experiencia y comparándonos con otras realidades que podáis conocer, hasta qué punto realmente aceptamos lo que supone abrir un espacio de experimentación, ¿no? Si no sabemos cuál es la solución y tenemos que probar diferentes cosas, tenemos que experimentar. Pero estamos dispuestos culturalmente como sociedad y después tenemos los instrumentos, sea en la administración pública, en la empresa o en las dinámicas sociales, para meter la pata y aprender de eso y probar otras cosas. Sí, históricamente es verdad que la experimentación seguramente no ha estado, dicho así, no ha estado bien visto, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que ser así como la investigación, el desarrollo, la innovación, siempre han sido conceptos que se han perfectamente asumidos, ¿no? Desde la industria, los centros tecnológicos que se comentaba antes, la universidad. Yo creo que hay que compaginar todos esos conceptos, ¿no? La experimentación seguramente sí tiene un concepto de novedad, un concepto de riesgo, pero es verdad que nosotros tenemos que ser, también en eso tenemos que ponernos, no sé cómo decirlo, tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y se ha comentado pues, desde Kirsten y todos los que hemos comentado aquí, la sociedad del futuro es una sociedad absolutamente diferente, y el experimentar también significa el utilizar las experiencias de los demás.
Eso no quiere decir que tengamos que echar por tierra todo lo que hemos hecho previamente, sino que hay que apoyarse en aquellos conceptos fuerza, ideas fuerza, aquellos valores que nos hacen muy competitivos, porque lo decías perfectamente, las empresas tienen que ser competitivas, tienen que seguir siendo competitivas y tenemos que apoyarnos pues en el ecosistema que tenemos en Guipúzcoa, ¿no? Una industria basada en pymes, etcétera, y eso tiene que ser un baluarte. Pero eso no nos tiene que quitar para que experimentar también es colaborar con el de al lado, que quizás no lo hemos experimentado tanto previamente, ¿no? Tenemos que experimentar y la colaboración público-privada tiene que pasar de las palabras a los hechos. Eso también es experimentar. Tenemos que generar espacios de experimentación donde la administración se remangue, como bien decía antes Mónica, ¿no? Y donde dé el primer paso y dé ciertas garantías de éxito no vas a tener, pero de ciertas garantías de lo que ahí se experimente efectivamente tenga sus frutos, ¿no? Eso ya sé que es fácil de decir, pero bueno, el camino se hace andando y la experimentación se hace experimentando, y perdonadme la simpleza de la idea, pero yo creo que si algo nos caracteriza al espíritu guipuzcoano es que somos, yo creo que hay varios conceptos que hay que utilizar, que somos trabajadores, que somos honestos y que utilizamos precisamente esa capacidad de generación de industria que tenemos, de conocimiento, y yo creo que tenemos los miembros suficientes para adaptarnos a esta nueva realidad. Creo que lo tenemos todo, y además siendo para algunas cosas ser un pueblo pequeño pues tiene algunas dificultades, pero por otra parte la generación de confianza que necesitas para experimentar yo creo que sí la tenemos. ¿Estás de acuerdo? Guztiz ados nau. Izango nuke gaur egun baldin badakigu zerbait da, etorkizuna ezberdin izango dela. Eta etorkizun horretara moldatzeko, adaptable izateko esperimentazio funtsezkoa da. Era berien, oraina kudeatu behar da, ez? Eta nik izango nuke epe laburreko errentagarritasunak edo epe laburreko lehiakortasunak generetan dauzen baliabideen zati bat erabili behar dela etorkizuna prestatzeko eta etorkizuna prestatu ahal izateko esperimentazio esparru moduan. Enpresa munduan hori hori zurtiek, berrikuntza azken baten hori da, rekurso batzuk erabili orain, etorkizuna irudikatu eta prestatzeko. Bai iruditzea eta hori azelera egin behar dugula, eta segurazki orain arte hartu dugu zen, baino igual arrisku gehiago hartzen ikasi behar dugula, eta bai dagia gure kulturan, eta asubitzen dugun adibidez aktibitate berri bat bultzatu nahi duzunien edo berrikuntza estrategia ezberdinetan arrisku gertatuko dela, horietako zati handi bat ezer ezien geldituko dela, badaukagu nolabaiteko zailtasun kultura bat frakasoa asimiletako. Hor bai behar dugula kultura aldaketa bat eta ulertu gaizki urten den zerbait, proiektu bat edo danalakue ikasteko aukera modu. Azkenin ikasketa prozesu horrek eroaten zatu benetan evoluzio batera eta aldaketa batera. De acuerdo con esto. Vale, no sé si queréis comentar algo más. Hay comentarios respecto a esta financiación europea de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Que parece que de repente van a llegar un montón de millones y entonces nos comentaban que si se utilizan bien, que seguramente podrían utilizarse para estos procesos, digamos, colaborativos y de mayor experimentación, pero la impresión que tiene esta persona es que puede ser un desastre total también. Es decir, si esos dineros se utilizan para repartirlo en iniciativas, digamos, ya en marcha o a aquellos que tienen mayor capacidad de influencia para recibir esos dineros, ¿no? Entonces la pregunta iba por cómo se puede garantizar que esa inversión realmente se canaliza hacia procesos transformadores como los que planteaba Kristen y no, digamos, se pierde en iniciativas desconectadas que pueden hacer que, en este caso Guipúzcoa, o que el conjunto del territorio pierdan esa posición respecto a otros territorios que sí van a utilizar esa inversión de forma transformadora, como planteaba Kristen, ¿no? ¿Qué impresión tenéis sobre si estáis de acuerdo que hay ese riesgo o están las cosas mejor estructuradas para evitar eso?
Yo si no, bueno, yo creo que Mónica lo puede completar bien. Yo solamente una idea primera y luego paso a los demás. Una idea primera es, efectivamente, estamos hablando de que los fondos europeos tienen unas finalidades muy concretas que están perfectamente definidas a qué objetivos tienen que responder. Van a estar absolutamente evaluadas. Evaluadas quiere decir que, bueno, pues que van a tener un seguimiento concreto, es decir, tú no vas a poder presentar cualquier tipo de proyecto ni vas a tener que, bueno, pues todo no va a valer para hacerse cargo de los fondos europeos y no va a ser solamente un reparto político. Es lo primero que quería poner de manifiesto. En segundo lugar, los proyectos tienen que tener no solamente viabilidad, que la tienen que tener, pero se tienen que materializar, y además en principio se tienen que materializar en un plazo entre el 21, 22, 23, ¿no? Son 3 años de ejecución. Lo de que venga el dinero, bueno, esto es como todo, ¿no? Esto es como los techos de gasto o como las capacidades de endeudamiento o la capacidad de inversión que puedas tener. Es decir, tienes que ser merecedor de recibirlos. Por tanto, y yo aquí lo dejo, y seguramente Mónica querrá completarlo mejor que yo, pero las negociaciones políticas serán necesarias, pero no van a ser suficientes. Vas a tener un evaluador y además Cristian lo ha explicado perfectamente, ¿no? Los objetivos, los 8 objetivos básicos que responden al Green Deal. Bueno, aquí estamos hablando de Next Generation, que tiene otra estructura, pero tiene una estructura que es, bueno, pues continuación, que responde a una urgencia de una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y donde efectivamente lo que se pretende es, y perdón, un comentario que no quería olvidarme, si va a favorecer pues ya proyectos que estaban en marcha, ¿no? Y quizás eso puede tener una cierta crítica. Hombre, el que estén en marcha o estuvieran previstos es importante. Si son para completar y financiar solamente lo que estaba en marcha, pues quizás pues no cumple el objetivo. Pero si aquello que se iba a ejecutar en un plazo de 7, 8, 9 años se ejecuta en 3, sí cumple el objetivo. Por ejemplo, y se ha citado antes, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los proyectos guipuzcoanos que están bien posicionados para ser merecedores de estos fondos europeos? Pues precisamente proyectos que ya estaban en la cartera de la Diputación, que hubieran tenido un recorrido seguramente más lento, pero que si recibimos esos fondos va a tener un impulso importante. Se ha citado antes Samúbil, Sadimberri, sea toda la estrategia de Naturclima para una transformación energética que necesitamos en el territorio, sea el impulso de la economía circular, sea el impulso del autoconsumo energético, la generación distribuida, no solamente en el hogar, sino también en las industrias, que todavía consumimos muchísima energía de origen fósil. Infinidad de proyectos que ya estaban ideados, porque claro, el que se ponga a pensar ahora en un proyecto para ser merecedor de esos fondos europeos seguramente no coge el tren. O sea, quiero decir, no nos engañemos tampoco a nosotros mismos, es decir, no es para financiar algo que ya estás haciendo, pero sí para hacer un proceso de aceleración de aquellos proyectos que, bueno, hubieran tenido una ejecución seguramente más larga, pero que si tengo los fondos, evidentemente, pues lo que voy a hacer es producir una aceleración, precisamente porque lo que hay que hacer es una transformación en verde, una green recovery, ¿no?, que se dice en Europa, y precisamente pues todos estos proyectos que ya estaban ideados, estaban diseñados, pues pueden recibir un impulso importantísimo, y claro que van a transformar Guipúzcoa si lo recibimos. Y perdón por extenderme. Mónica seguro que me lo completa un poco mejor, porque ella está impulsando el proyecto, sobre todo lo que estamos impulsando desde medio ambiente, y bueno, es conocedora de todo el proceso que se está siguiendo. Bueno, entiendo que se refiere a los fondos Next Generation, que son de los que se está hablando constantemente en ese fondo de recuperación y resiliencia. No es exactamente así, y esto es importante que lo entendamos. La finalidad de ese fondo no es que el dinero va a venir a la administración pública para hacer un proyecto. De hecho, España Puede, que es el plan director que va a regir ese fondo, ya nos ha establecido a las diferentes administraciones públicas que para que esos fondos lleguen tenemos que hacer nosotros de efecto multiplicador. ¿Qué es esto? Si yo quiero plantear que quiero hacer, que es uno de los proyectos que planteamos, que queremos impulsar en Guipúzcoa la transición energética ciudadana, pues porque vemos que es una necesidad, como bien ha dicho el diputado, tenemos una necesidad del 93% y necesitamos situar al ciudadano en el centro de esa transición. No, el dinero no viene para que lo hagamos con fondos públicos, viene para que seamos capaces de traccionar a la industria del territorio que está trabajando, al modelo de cooperativa
que impliquemos al ciudadano y que generemos ese cambio sistémico para poder hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no te financian el 100% de ningún proyecto. Lo que hacen es que te financian aquellos proyectos que seas capaz de generar en tu territorio un efecto multiplicador en efectos económicos, de industria, de empresa, en efectos sociales en cuanto a generación de empleo y a la atracción y el cambio de mentalidad y participación de esa ciudadanía, y en efectos ambientales, es decir, no se financia todo, existen unos indicadores que son básicamente esos tres, y que un requisito fundamental es el efecto multiplicador. Y para mí eso es fundamental, porque yo creo que a la hora de determinar qué proyectos son los que finalmente tienen que ser financiables, es fundamental que sean aquellos que sean capaces, uno, como decía el diputado, de ya venir, que están de una fase de preconsolidación con un marco normativo y legislativo que te permita hacerlos, porque si no, pues puedes hacer cantos al sol. Y luego que seas capaz de generar esos modelos de colaboración público-privada, ¿no? Y lo hilo a lo que me decías antes de la contratación, efectivamente tenemos que tener una mente abierta. La nueva estructura y la nueva sociedad que tenemos que creer requiere de que entendamos que esa colaboración público-privada tiene que ser el elemento tractor en el que trabajemos en todos los proyectos, ya sea el Next Generation, ya sea el Green Deal, ya sea cualquier proyecto. Yo creo que tienes en marcha modo de seguridad, que la inversión no es al 100%, pues como otros fondos, ¿no?, que antaño conocíamos, sino que eso es un porcentaje precisamente para asegurar que traccionemos, que las administraciones traccionemos a nuestra empresa, a nuestro centro tecnológico, a nuestro ciudadano, ¿no?, y que generemos ese efecto multiplicador. Hortatik, debagoienan, generatzen ari den ezagutza klabea da, esparru kolaboratibo horiek eta esperimentazio gero leku horietara eraman daitezke, ezta? Oso esperientzia aurreratu bat izan daiteke, gero modelo horiek jakiteko zelan egiten den hori eroateko praktikara, ezta? Nik uste dut azkerien, gai honi dago kixonien, azkerien pelota gure eta hiatuan dago. Lurralde bakoitzak ikusiko dago, benetan, zela gure dago bere etorkizun hori kudeatu. Eta nik uste dut, pixka Monika esaten abilenaren arira. Segurutik beti egongo dela ingenieria egiteko modua, diru horreikin, gero ez dakiz egiteko. Baina nik uste dut, instrumento honeia berariaz badaukie gako batzuk, gero badaz estrukturauta de tal manera, baina estrategia modelo batzutara orientauta egoteko, hori badago alde batetik, baina gero lurraldiok gare, benetan gure etorkizunaren inguruen proposamen sakon bat, eta ikuspegi eraldatzaile hori integrau bio, eta uste hor, responsabilidade maila handi bat dagokigule lurraldeko eragile danoi, eta benetan zintzotasun eta honestidade hori beste norabidetik bermatu biogula, baina ikuste aukera politxak da zela gure lurraldien horretarako. Bai, ados nago esan den guztiakin. Nik esango neuke fondo horiek baliatu barko litzake zela. Europako itun berdeak marketan dauen horizonteruntz bidea azeleretako, eta eraberien logika kolaboratiboek indartzeko, Monikak esan daben hildotik. Baliatu daitela fondo hauek logika kolaboratibo hori indartzera datozen proiektu eraldatzaileek finantzietan. Nik bai uste zentzu horretan, Gipuzkoak igual lurralde moduan badauko labia puntu bat, igual beste lurralde batzukin alderatuta, nik esango nek aurreratu dagoa, bai etorkizuna eraikizen, urte hauetan pilatu den esperientzia guzti hori, lan egiteko logika kolaboratibo hori sustatzeko esperientzia guzti hori badakiguna oso zaila dela, benetan, eta gu teorian kooperatiba gala lankidetzaren esperientzia bat, baina badakigu bai gure barruen lankidetza jartuti zenbat kostetan da, ez da erreza, nik uste asko daukagula hobetzeko, baina urte guztitako esperientzia horrek bai jartzen da nik uste lurraldeotan oinarri bat, baliabide horiek modu eraginkorrago baten aprobetxagarri izateko. Bueno, vamos a ir ya terminando. Tenemos una pregunta muy concreta, ¿no? De Fren Feliu de Tecnalia, que conoce muy bien el trabajo de Kleinek y también ha estado trabajando con nosotros en Debagoiena. Y yo creo que en este caso Mónica seguramente es la que mejor puede responder. Comenta que en la transformación sistémica, además de modificar la gobernanza y la implicación social, hay que superar el trabajo en silos entre descarbonización y adaptación a riesgos climáticos, ¿no? Que hay un gap, ¿no? Entonces, en la práctica, a ver cómo lo podemos hacer, ¿no?
Bueno, nosotros esta mañana lo decíamos, esta mañana hemos presentado los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo iba avanzando Guipúzcoa en términos de sostenibilidad, ¿no? En función de los diferentes ODS ambientales. Y una de las conclusiones que hemos sacado es precisamente lo que comentaba Efrén. Es verdad que tenemos que trabajar en términos de mitigación, en términos de descarbonización de la economía, pero tenemos también que ser muy conscientes de que ya hay unas consecuencias derivadas del cambio climático y que tenemos que acelerar todas las políticas de adaptación. Es cierto, hay que trabajar en las dos líneas, no podemos tampoco hacer ver que desarrollando solo políticas de voy a descarbonizar, voy a tal, pues ya ver, no. De hecho, entre los proyectos europeos que se han presentado al Next Generation desde Guipúzcoa, muy conscientes de esta situación, una de las líneas que queremos traccionar es precisamente crear un polo de acción de la adaptación al cambio climático en Guipúzcoa, conscientes de esa necesidad que ya hay, porque hay cosas que ya son irreversibles y que lo que tenemos que hacer es asumirlas, evitar que vayan a más y seguir trabajando en la mitigación, pero también estar preparado para cuando eso llegue, ¿no? Y de ahí es fundamental que en Guipúzcoa, que ya tenemos la Fundación de Cambio Climático Naturclima con un observatorio que ya nos está midiendo a tiempo real, ¿no? Esos impactos, trabajar en ese polo de acción. De hecho, bueno, en el polo de acción, como decía antes, queremos estar en Naturclima, pero es cierto que vamos a trabajar con todos los centros, con ASTI, Tecnalia, Neiker. La idea es traccionar también todo el conocimiento, en este caso, que hay en el territorio en materia de adaptación, en primer lugar, conocer todo lo que están haciendo. Tecnalia es un ejemplo de todas las medidas bueno, y Efrén es experto en temática de adaptación. Juntar todo el conocimiento y también ser capaces de generar ese polo de adaptación en el territorio, ¿no? Muy bien, pues ordua ja zaigu bakarrik minutu pare bat, baina bueno, agurtu baino lehen igual, zuentzako igual zein izan den bai Kristenen aldetik edo izan dugun eztabaidatik zein da ideiarik interesantena, con qué os quedáis, ¿no? Digamos, de la conversación que hemos tenido y de los retos que Kristen nos ha planteado y de las oportunidades que ella entiende que tiene Guipúzcoa para posicionarse como uno de los territorios avanzados, ¿no? en este tema, bueno, ¿con qué os quedáis? ¿Cuál sería la idea más interesante o el reto más importante al que habría que abordar? Nahi duena. Bueno, nik esan nuke, nik dituna zela erronka oso potologa dauko begibistan, bai eragile moduan, ez? Enpresak alde batetik, administrazio publiko ez alde batetik, eta gainontzeko eragile guztiek, ez? Eta bai lurralde moduen, ez? Eta, bueno, erronka potolo honi erantzun egoki bat emoteko klabien nire ustez lankidetzan dagoela. Eta eragile mota ezberdin arteko lankidetzan, ez? Eta, bueno, eta zentzu horretan iruditzen eta Gipuzkoa badaukela aukera bat, ez? Badaukon ibilbidea gaitik, daukon tradizioa gaitik lurralde moduan, ez? Aukera bat, posizionetako eraldaketa honetan referentzia asko lurralde moduen Europa mailan, ez? Orduan, bueno, esto baliatu behar dugula aukera hori. Bueno, yo un poco lo mismo que decía. Yo creo que estamos ante un reto, pero que realmente es una oportunidad. Como territorio estamos en una oportunidad de situar a Guipúzcoa, Kristen lo decía y lo acaba de decir, yo creo que somos, por las características que tenemos en Guipúzcoa, por nuestra industria, por una ciudadanía altamente sensibilizada, implicada, por todo el bagaje que tenemos, ¿no?, de conocimiento, modelos de gobernanza colaborativa, en participación, creo que de verdad podemos ser el referente de ser el territorio experimental de Europa para demostrar que un nuevo sistema de crecimiento es posible, que lo podemos hacer en términos de sostenibilidad y que lo podemos hacer con un concepto que no ha salido en la mesa redonda, pero que Kristen ha insistido que me parece fundamental, y sin dejar nadie atrás. Creo que tenemos que ser capaces de enfrentarnos a ese reto creando esa oportunidad para generar empleo, riqueza, economía y fomentar esa sensibilización. Necesitamos transformar la sociedad como la conocemos y para eso debemos, comparto, colaborar y cambiar la manera de hacer las cosas que tenemos hasta ahora, incluso desde las administraciones públicas, ¿no? La colaboración público-privada. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Bai, nire aldetik, bai, erabat ados, esan den guztiarekin.
Baina ez dugu astu behar, ez dugu astutzen, denokaina errepikatu dugu ez. Gure izaera industriala ezinbestekoa da mantentzea eta handitzea eta noski transformazioa behar dugu. Elkarlana ezinbestekoa da noski. Eta nire ustez daukagun tamaina, daukagun izaera, bai pertsonalki, bai gizarte bezala, nik uste elkarlana posible dela eta gainera hor antzindari izan gaitezkela baita ere, eta hori bultzatu behar dugu. Baina gure izaera industriala ez dugu ahaztu behar eta gero erabat ados, eta transformazioa da justua izan behar du ez. Gure helburu nagusia, gaina Aldundi bezala beti esan dugu desberdintasunaren aurkako politika bultzatu behar ditugula. Guk nahiko gizarte berdintsua gara, edo berdintasun hori bultzatu dugu, eta hori ezinbestekoa ere mantentzea noski. Bueno, esan dago, nik uste dela aldaketa garaiak azkenean aukera garaiak diela, eta aukera, alde batetik derrigor, aldaketa badator eta hori afronta homiko, nik uste eta bagunea zabaltzegakula aldaketa hori nola egin nahi dugun hori egite batez, bereziki baita inkorporau behar ditu arlo sozialetik eta justizia sozialetik eta prozesu demokratizatzaile bat izen bidea baita eta inklusibidea den mailetan hobetu miko gauk, abagune oso interesgarri bat urtetegako horretatik. Orden pentseta zehose gaitziarren, gaitasun eukibiko gaukiela baita, elkarrizketa honek eta honek Gipuzkoan eta gure lurraldien egiten direla leku konkretu batzuetan, baina honek bai bideola baita narratiba hau zabaltzia, ilusio bat generetia lurraldian, ze gisa da, aukera bada, hobetu geike, baina gisa da, erresa ez dela izango. Lan asko midala, aldaketa sakonak emidela, orduen ustot genero bioela, energia, ilusio hori baita, eta hori behin importante izango dela, ez? Hortu zaigu denbora, galdera pare bat hori nino eginte ziren, baina, eskerrik asko, nik uste, bideoa eta, sesioaren bideoa egongo da, eskura gai, eta ni, pertsonalki, Kristenek egin dauen hausnarketa 20 minututan mundu mailan, Europa mailan dagozen aldaketak, eta zelan, ze eragina esan dezaketen gure egoera honetan, oso garrantzitsua da, ze hainbat gauza esan ditu, igual batzutan ez garela konturatzen, ezta? Ze erronka dago zen, baina bereziki, beraien ikuspuntutik, kasu honetan, lidergoan dagoen erakunde batetik, esaten dauela, Gipuzkoa dekola izugarrizko aukera lideratzeko prozesu hori. Orduan, ni hori bentsatu gozatu zait, eta, ez dakite ohartzen garen, hori, benetan aukera hori erreala denik, ezta? Baina, eskerrik asko guztioi eta jarraituko dugu. Zuek. Eskerrik asko.